Jauh-jauh tu sa kadiam-daman nama katina na sulivat. Saka tu chua kadiam-daman orja supui na kainwa cemas imazai tua Timoti a Tevril. Imazai tua sangasan na kayan imazai tua itakaran patutapuru katu sepatakaran. Timotai hosu 1章1到14节。Tiakan ati Paulo a sinikiran tua varung noa cemas a seman singkaulan ni Kristo Yesu a uri temau cikir tua patara a sinikietses a na kemasi tai Kristo Yesu a bakwan a nasi seman tigami akan tanusun aku sinikilibak aku alak ati Timoti ola sini pakizang tanusun nuata kama semas katuata marereng ati Kristo Yesu azwa na pakisumali paseling katua sarselan katua sulibatan marbarevakan tua semas aku suku-suku ben tua nama cingki aku varung paswar tua aku sevalitan ini kakena puta tekan kipa enet dan nusung no inuri-nuriakan no zemet-zemet no muada-adau no sepa enetan akan tua su inaungan ka mabada-badaiken pai saling akan rawat tu pasung dan nusung tua sika peluan nuaku varung tuaku reban kipa enet taken tua kaulidan asu saruan ta cemas anamaya tua saruan tua cemas nisu vuvu i rusi kati taina i uniki saka nama sarwaken tua namayangata sun uta manasika papauringa waken tanusun papozangaru wanan mumal ula maru sapu ya mirenge-renge azwa sini pagaugau tanusun nua semas pisur kaku zapatan sun api uru ayatwa azwa sini pakizang tanuten nua semas telah perawat sana babak ini kata sika rekut-rekut aza babak keni maju pendun ta nuiten ta pisur ta kilibak kata sivara meseng tua ta varung manasika mayasa markut tua paskedang tua patara ta malereng maya uta masya tuaku kini rusungan masa timaju uji paparangezu tua pisur nua cemas sasu kisah selang dan nuamen serapai masa na penakar bareva kai pasedingan jen nua cemas saja jauli seman piniri ani maju tak alam lakwa inika manu ta nangwa kinudan marai mavana varung ni maju katua na pakisumali paseling marai pai aichua na pakisumali paseling pinenet kemasi mamiling sichuayan tu uri pakatai Kristo Yesu pakizang ta nuiten tu su malarayanga azwa paseling masa linitekuan nuata kakiilingan ati Kristo Yesu inurip anga ni Kristo pisur nua macai saka pinakatwa na penakarwarwa akai palaruai inika makaparaparak nasi tiakan pinapo sensengan nanan nakan taichua na penakarwarwa akai tu rutau cikar-cikar tu masan singkaulan
turu manasika sesefu ngaken tua namanya tu cua si serapai lakwa ini kaku sini ka sia ayat tua na kemelang akan tuaku kini paparangan na semas au azwa sini paparangan secanoken tara varaina azmazau ni maju pada majalu nganga azwa adau sipan jezan mumal nuata marereng ayaken na masaru ulasu kina kejengan aku sini turu anak kemirangan kai tusu kaki suaran sasu pasusu ya zua saruan katua kilibak anak kemasitwa ta kita tevelan tai Kristo Yesu ula mavan apisur nazwa na kijang ta nuiken atala paravacana babak asu sini vara na kamayamayan pasusu tuazwa sini paparanga janusun nangwangwa turu aichu kainwa semas satu suaka zaman sini pupatarvan属灵的恩赐与见证那样pasling kata pakelang babak kaya pasling nuah babak pakelang什么是强而有力的见证？信主后病得医治，与人为善，这些符合社会期待的幸福举体都很有说服力。但我们不该忘记，背起十字架跟随主更是重要的见证。然而，十字架的见证却常被误解为羞耻的记号，甚至一些已加入教会的信徒也不明白。在当前追求幸福感的时代，保罗的话提醒我们，见证所产生的力量不在于是否有幸福的结局，而在于圣灵的恩赐。保罗告诉提摩太，圣灵并赐他力量，就如耶稣不害怕走上十字架的道路，以及保罗自己不怕因为传福音被穷一样。另外，在圣灵的恩赐中自治，也是为主做见证的关键。自治的原文有慎思明辨的意思，就是分辨何为世俗的价值，何为上帝所喜悦的旨意。从使徒行传可以看到，使徒们在传福音的过程中都展现分辨的能力，所以当使徒的见证被众人接受，他们就将荣耀归给主。当他们的见证不被接受，他们仍然感谢赞美主，因为他们确信自己的决定是圣灵赏赐的结果。今天台湾的基督徒特别需要求圣灵赐下勇气与自治的恩赐，唯有圣灵的恩赐能让我们时常做主耶稣的见证人，用生命回应上帝的呼召，而不是活在社会的期待中。人们确实需要帮助，如果你帮助人，却可能遭攻击。无论如何，还是要帮助，将你所拥有最好的东西献给世界，可能永远都不够。无论如何，还是要付出最好的东西。最后他说，看哪，那终究是你和上帝之间的事，而非你和他人之间的事。Sinaya tu soka jaman-jaman. Saka tusu asinan apurwa kainwa sama jayaw. Imazay toa harwa karan jayaw. Manasika maya sa markut. Toa paskelang toa patara ta mararay. Maya uta masya toaku kini rosungan masa timadu. Uji paparangezu toa pisuranwa semas. Sasu kisah selang dan wamen serapai
amasan na penakarwareva kai aichu kai no semas saka tuchu na kwenu katina kizapata kinumnem to mavana pasli no semas amina pasli no semas manarui makai cha sivaran agamang ko to mangwa no tiao ni sikatiro saka tijen no kemenanting to mavana semas ana mavana na popopi suritanu tim mana veneve to mana rucha shikamakana tamakaya imazai to ata parutan saka nuna ke paparang tinto ata semas tara izua ta pisur ti Yesu Kristo na semabeli to yujika ini kana marko te timaju saka titi nama polat na meotan aleka tinana kisya tayau ada ketin nuata semas ada ketin nuata semas sini kileba ketin nuata kama kini zanti nuata kama rusar selan nuata kama ayawa kinumnem manaru izwa su sipakelang manaru izwa su siakasi to atimai manga no sewungsung to markasu semekemeken markasu ali sika sini para luang tapas semarau tanu tem surin的恩赐与见证 sinaya dan tintu soka jaman-jaman latinana kemelang latinana semabuli tuai chua yuji katayau akijajaran te Yesu azwaman atela pazangaran aruja sipakelang aruja sihakasi tu markata vejek tu markati mai mangai inanangka masaru tu semas sakatitin latinana kisamula kiparaingi tu ata semas kiparaingi tu amana vavak amana rimake de mengwa apa silunga tu ata warung pasilunga tu ata kina kemudani mazeka cawan nuna matazwa mana rimake tina nama kaparain tu amana warung atau salingan nuat semat dan kini mazeka cawan sakala tinana pakerimu akisamula pakerimui takisamula tu atakini javan tu semas manangano manche zati Yesu manche zangati Yesama ini anakati nama jalung tu ata kini pusen sengan tu atakini javan tu semas ikana apa semarau apa pupisur atisuna tiakem saka tuchu asini pakini menemukan utem 感谢上帝在圣灵的团契中赏赐我勇气、爱心、自制。Sinai tu cakap zaman-zaman arutaki galui na kinumnem ayakana pasamarau kakak inuri 恳求天父让我更认识福音无论如何都能依靠圣灵的恩赐为主做见证奉主耶稣的名求阿们 Mali-mali tu cakap zaman-zaman nama katina misal selang asumupu kilarai tu kai nuat semat latinana tak kemelang Tamaraluai to mana kai no semas ana penakarwarwa kai kumalia matainu atakina komandan latinana kipaparanga zetu atat semas to vavak to pasling sakana mai katinana beka pakelang abeka hakashi to mana pisur no atat semas to pasling ayaya pasamarau tanutina mapolat sakala tinana tapina ene saja pasusuin ayakana apa pisur atisuna tiakan saka mali-mali latina nasuliva tu suwa tiakan adawan taja pingan